Uyabona ke le bafana bama yona content le. Angiyona ke nje content le. Mangishaya content ngizobe ngikhuluma ngebhola wena ungayithatha as a content le but ukuthi sengine platform la khona ngikwazi ukushare ama video nama views wami uyazi nesidini ukubhala but I've got to say this. Angidlule le. Yabona abafana bakithi lenkonzo ayingisho igama layo. Angeke ngisho igama layo. But bengimele kuhlanganwe, kuhlalwe phansi, kuthathwe isinqumo esine outcome embi okuwukuthi bayalivala wonke ama branch mawukuthi banawo nationwide abawavale indaba yabo ayikho isizwe sabo sifile siphelile. Mina nje mangihamba ngihlangana nomuntu ogqoke kanje ngisho ukuthi umama ongakanani ngiyokuthi nje hawu nakho ke bayokwenza njalo. Uyabona ayivalwe ba distributana omunye abhekele omunye ayivalwe mawukuthi usonto akhona and awubazi laba kwenye indawo yeka nibolile nibo amanyundululu amanyala anyanyisayo. Uyabona lo wesifazana uthola ukuthi ushiya indoda ekhaya ushiya umnyeni mebuye esontweni njalo befika bene attitude abehlaza. Yabo mina wakwatho wami ngangimbamba ngelinye ilanga abantu abayona abantu besifazane umsabe umuntu obhinqileyo. Yabo mfethu simnandi mfethu mfethu mama mfethu we are grand we are so fine we perfect you understand ahamba esontweni ngisho ukuthi isonto lakho hey abuye one day mfethu kade nyamalala weekend yonke esesontweni ngomsomluko lalela akabuyeli mina uzokukhuluma nawe uthi hey lalela ifoni yami icishile iphelelwe ibattery ngibamezelekile nani wavele waposta wathi ngiyaxolisa ukuphendula late kodwa mawubona ukuthi sihlukane singahlukana mawufuna ukuthi sihlukane singahlukana. That was irresponse yakhe definitely wayiqondise kumina. Yabo because mina I am izibili the whole freaking weekend and then usezobhala le post lo ukuthi why refer kumina uthi I know ngihambile but mawufuna sihlukane singahlukana yini wayesuthi you understand the way. Uyabona la uthi umjito ukhipha inkomo yazi izaphelela baze banesibindi kubo baze banesibindi sokunema iprize enkulu ngaye bemazi kahle ukuthi bekahamba ngabuyi wazala ingane na 12 bemazi kahle ukuthi uyisibozi sikatshwala bemazi kahle ukuthi akana similo wakhuliswa yibona amanyala lento yenziwe labantu laba iyanyanyisa because mina I do go to church ngiyasonta mina and lamanyala lawa ngiwatolerate because kubukeka manje isithunzi samasonto sowa sonke lenkonzo ayivalwe umbolo amanyala lenkonzo le. Yabo inyanyisile yabo ibingathende kona mhlawumbe ukuthi abantu kuze bachazeke mhlambe ke abanye ke bayithole mhlambe sebe interested in inyanyisile le. Ngiyami lesontweni sometimes ngiyathola ithuba ukuthi ngishumayele nami angeke kodwa ngibuke ngalamanyala mina.